Poštovani učesnici konferencije, dobar dan. Moje ime je Mirjana Nikolić, profesor sam strukovnih studija u oblasti psihologije u Visokoj školi za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum u Sremskoj Mitrovici. Zajedno sa koleginicom, magistrom umetnosti Sonjom Almažan, predavačem u istoj školi, i koleginicom Živanom Jeilović, studentom master studija na Likovnoj akademiji u Beogradu, pripremila sam rad koji ću vam danas prezentovati. Rad se odnosi na razvijanje kompetencija studenta budućih vaspitača za pružanje dodatne podrške deci darovitoj za likovnu umetnost. Rezultati brojnih istraživanja kažu da u oblasti likovne umetnosti pojedina deca još od ranog uzrasta pokazuju izrazite veštine i povišeno interesovanje kada je kreiranje njihovih produkata u pitanju. Dakle, u ovoj oblasti imamo i ranu diferencijaciju specifičnih sposobnosti, odnosno domena izražavanja potencijalne darovitosti, pa je stoga važno da od tog uzrasta, odnosno u periodu kada je deci potrebno da se njihov dar podrži, takvu podršku deca i dobiju. Najprej u porodici, a onda i u predškolskoj ustanovi. S tim u vezi uloga vaspitača je velika, a inicijalno obrazovanje kao inicijalna karika profesionalnog razvoja vaspitača treba da obavi što bolju pripremu studenta za njihov budući poziv, pa tako i da razvije kompetencije koje su u polju darovitosti, specifično u domenu darovitosti za likovno izražavanje, kada je naša današnja tema u pitanju. U našoj školi, dakle Visokoj školi u Sremskoj Mitrovici, još od 2010. godine realizuje se predmet rad sa darovitom decom, najprej u okviru specijalističkih studija, a poslednje 3 godine i u okviru master studija. Dosadašnja koncepcija predmeta bila je fokusirana na teorijsku i praktičnu nastavu i na izradu studije slučaja potencijalno darovitog deteta, i to na osnovu jednog pripremljenog vodiča za studente, kojim su se oni rukovodili u saradnji sa vaspitačima iz prakse, prepoznavali darovitost kod deteta u različitim domenima. Nakon toga studenti bi prezentovali svoje studije slučaja i radili bi jednu zajedničku diskusiju između studenta i sa učestvovanjem i predmetnog profesora. Evaluacija ovog predmeta u poslednje 3 godine, od kad se on dakle realizuje na master strukovnim studijama, pokazala nam je da su studenti ovladali teorijskim postavkama iz oblasti darovitosti, da umeju da prepoznaju potencijalno darovito dete u više domena, da mogu samostalno da kreiraju i primene različite tehnike istraživanja, izrade pedagoški profil deteta i planiraju mere individualizacije, ali nisu sigurni na koji način bi radili sa ovom decom u praksi. Takođe nam je značajan podatak da najveći broj izrađenih studija slučajeva potencijalno darovite dece u svakoj od generacija nalazimo baš u oblasti likovne umetnosti, od nekih 25 do 50%. Prethodna istraživanja na populaciji vaspitača su nam takođe pokazala da vaspitači smatraju da imaju razvijene kompetencije da prepoznaju daroviti potencijal deteta, i to posebno kada je u pitanju oblast umetnosti, likovna pa i muzička, ali su im potrebne dodatna znanja i veštine za rad sa ovom decom. Vaspitači često uspostavljaju vezu sledećeg tipa: ja ne umem da nacrtam ni čoveka, kako ću onda da radim sa detetom koje je darovito u likovnoj oblasti. Sve ovo nas je opredelilo da se kroz jedno akcijno istraživanje u okviru predmeta rad sa darovitom decom usmerimo na 2 cilja. Dakle, na unapređivanje nastavne prakse samog predmeta u području likovne darovitosti i na razvijanje kompetencija studenta za rad sa darovitom decom u ovoj oblasti. Kako je samo istraživanje teklo, dakle u prvoj fazi studentima 2. godine master studija koji slušaju predmet rad sa darovitom decom prezentovali smo osnovnu koncepciju predmeta kao što se do sada radilo. Onda je izvršeno jedno ispitivanje potreba studenta i zajedničko promišljanje o načinima uvođenja promene
u nastavnu praksu iz oblasti likovne darovitosti. Anketirano je 25 studenta namenski konstruisanim upitnikom kombinovanog tipa i obavljen razgovor sa njima. Šta smo zaključili? Da su studentima potrebne jasne smernice i uputstva koje bi im pomogla da prepoznaju darovito dete, te je tako vodič za izradu studije slučaja dragocen materijal i treba ga i nadalje koristiti. Kada je u pitanju likovna darovitost, studenti su mišljenja da im je potrebna i pomoć stručnjaka iz ove oblasti kako bi se dodatno osposobili za neposredni rad sa ovom decom. Zbog toga smo u drugoj fazi istraživanja zadržali dosadašnju dobru praksu. Dakle, studenti su imali zadatak da izrade studiju slučaja potencijalno darovitog deteta rukovodeći se vodičem i 5 studenta je upravo izradilo studije slučaja petogodišnje i šestogodišnje dece koje su darovite u oblasti likovne umetnosti. Sama promena je podrazumevala angažovanje nešto veće nego do sada predmetnog profesora u samom procesu analize sadržaja studije slučaja i to ovih 5 koje su bile usmerene na likovnu darovitost. A što je u stvari bio cilj? Da studenti uoče individualne razlike među decom koja su prepoznata kao darovita za likovnu umetnost. Šta to znači? Razlike u samom domenu u kome su daroviti, ali i u nekim njihovim drugim razvojnim karakteristikama. Recimo, neka deca u studijama slučaja su prikazana kao izuzetno povučena, stidljiva, koji imaju potrebu da samostalno, bez mnogo publike, delaju. Drugo jedno dete je recimo opisano kao izuzetno otvoreno, komunikativno, kao dete koje voli da se prezentuje, koje ima dobre socioemocionalne veštine i tome slično. Dakle, jako je važno da znamo, odnosno da studenti znaju i da budu svesni toga da bilo koji domen izražavanja, pa i domen likovne umetnosti, jel tako, i bilo koja potencijalna darovitost u svojoj suštini ima individualne razlike i da o svemu tome treba voditi računa. Druga promena, odnosno ključna promena koju želimo ovom prilikom da prikažemo i apostrofiramo, a u skladu sa iskazanim potrebama studenta, zasnivala se na ostvarivanju saradnje sa nastavnikom primenjene umetnosti iz škole i pozivanjem saradnika iz oblasti likovne umetnosti u sledeću etapu, a to je organizovanje radionice za studente u kojoj su nastavnik primenjene umetnosti, saradnik iz oblasti likovne kulture, zajedno sa predmetnim profesorom, koja je takođe učestvovala u radionici, prikazivali različite medije likovnog izražavanja studentima i diskutovali sa njima o poželjnim načinima posticanja kreativnog izraza kod dece. Šta bi bili ostvareni ishodi realizovane radionice? Studenti su zapravo razvili dodatne kompetencije, osnažili se u onome što im je uvek potrebno, a to je da nekako znaju i prepoznaju koje su to karakteristike koje ukazuju da je u pitanju potencijalna darovitost. Dakle, da naprave razliku između likovnog izražavanja koje je tipično za određeni predškolski uzrast i likovno-oblikovnog razvoja koji je napredniji. Sledeće na šta je obraćena pažnja, odnosno sledeće što je nekako sa studentima trebalo da se proradi i što se proradilo je pitanje njihovog razumevanja kreativnog izraza predškolske dece u oblasti likovne darovitosti. Dosadašnja praksa nas nekako uči i ukazuje da vaspitači, bar neki od njih, ovom prilikom ne želimo da generalizujemo, daju zadatke tipa obojte, pa sad to i to, gotov materijal, nekada vrlo ograničen, ili nacrtajte, pa onda daju instrukciju šta treba da se nacrta, a pri tome već imaju unapred definisanu predstavu o produktu. Dakle, šta je produkt koji treba vrednovati kao dobar ili koji pak to nije. To ne bi bili adekvatni načini posticanja dečjeg kreativnog izraza u bilo kom domenu, pa tako i u domenu likovnog izražavanja. Zato je cilj bio da studenti razumeju šta znači u stvari kreativno rešavanje problema, da
nauče i da prepoznaju karakteristike ovog procesa koji bi se odnosio na samu problemsku situaciju, zatim na odabir materijala koji bi bili prikladni, jel tako, načina predstavljanja, kao i pristupa kojim će podstaći kreativni proces, ohrabriti ga, a ne ograničiti. Studenti su kroz ovu radionicu recimo imali priliku da čuju jedan od primera kako se unosi provokacija u situaciju učenja u predškolskoj ustanovi. Recimo, različite flaše u boji postavljene pored prozora gde sunčevi zraci bacaju obojenu svetlost na pod mogu kod deteta koje je potencijalno darovito za likovno izražavanje da isprovociraju da flaše poređa kao u spektru duginih boja. Šta bi vaspitač dalje mogao da radi kada ovo sagleda i evaluira? Recimo, mogao bi da unese i dodatne podsticaje, da recimo sledeći korak bude unošenje svetlosti reflektora. Studentima je takođe pružena prilika da u kontaktu sa umetnicima upoznaju i različite tehnike izražavanja, i to slikarske i vajarske tehnike, a otvorena su i neka pitanja korišćenja digitalnih medija. Sve to sa ciljem da bi studenti stekli što više samopouzdanja za svoj dalji rad u ovoj oblasti. Evaluacija istraživanja vršena je na nekoliko nivoa, obavljen je fokus grupni intervju sa studentima i usmerena pitanja. Šta vam je u okviru nastavnih sadržaja najviše pomoglo da razvijete svoje kompetencije za rad sa decom darovitom za likovno? Koje metode nastave procenjujete najkorisnijim i da li imate predloge kako bi se moglo nadalje raditi u ovom području? Sa nastavnicima, učesnicima istraživanja, takođe obavljena je evaluacija i to kroz skalu procene, koja je sadržala pitanja usmerena na ispitivanje zadovoljstva međusobnom saradnjom, radom sa studentima, načinom realizacije nastave sa uvedenim promenama, i unapređivanja ličnih kompetencija. Šta su nam rezultati intervjua sa studentima pokazali? Studenti su zadovoljni teorijskim znanjima iz oblasti darovitosti koje su stekli u okviru ovog kursa, praktičnim radom u toku izrade studije slučaja i analizom izrađenih studija slučaja u saradnji sa predmetnim nastavnikom. Posebnu dobit ostvarili su kroz realizovanu radionicu i kontakt sa umetnicima. Pohvalili su i zajedničko učešće više nastavnika u radu u okviru predmeta, koje im je značilo da sada na drugačiji način promišljaju o načinu podrške dece koje su darovita za likovnu umetnost, odnosno da celokupan proces sagledaju holistički. Iskazali su potrebu da i dalje rade na razvijanju svojih kompetencija u oblasti darovitosti i u drugim domenima. Dakle, osim likovne darovitosti, recimo u oblasti jezika i komunikacije, i to kako u okviru nastave, tako i u okviru vannastavnih aktivnosti, i rukovodeći se negde i ličnim afinitetima. Što se tiče rezultata procene, odnosno samoprocene nastavnika, utvrđeno je da su nastavnici iskazali visok stepen zadovoljstva na svim tvrdnjama, aritmetička sredina je veća od 4,50. Nastavnik psihologije, kao nosilac i realizator predmeta, posebno zadovoljstvo ima zbog realizovane integrisane nastave i zbog unapređivanja ličnih kompetencija u oblasti likovne darovitosti, koje su ostvarene kroz zajedničko učestvovanje sa nastavnikom iz oblasti likovnog i saradnikom. Nastavnik iz oblasti likovnog posebno je zadovoljan saradnjom sa studentima, a saradnik iz oblasti saradnjom sa nastavnikom iz oblasti i nastavnikom psihologije, kao i stečenim iskustvom u radu sa studentima. Dakle, višestruke dobiti su prepoznate na osnovu ovog našeg istraživanja. Ono je doprinelo unapređivanju nastavne prakse u radu sa darovitom decom za likovnu umetnost. Takođe je doprinelo razvoju kompetencija studenata, i to u kontekstu pomoći studentima i da prepoznaju darovito dete, ali i da podrže njegov dalji razvoj u neposrednoj praksi. Ostvarena je dobit
je i za nastavnike i saradnika, i to u smeru da su nastavnici razvili svoje profesionalne kompetencije za timski rad, kroz saradnju i horizontalno učenje. Sprovedeno istraživanje ima implikacije, i to na dva nivoa. Na prvom nivou implikacije su usmerene na sam dalji rad u okviru visoke škole. Preporuka je i planira se realizacija projekta sa ciljem razvijanja kreativnih potencijala studenta u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti, koje bi pretpostavka imale transfer i na buduću praksu. Na drugom nivou sprovedeno istraživanje nam negde otvara pitanje uloge stručnjaka iz oblasti likovnog, o kojoj treba promišljati i šire u kontekstu celokupnog profesionalnog razvoja vaspitača. Bilo bi od pomoći i od koristi da saradnici iz oblasti likovnog u što većoj meri rade i budu uključeni na stručnom usavršavanju vaspitača kroz dodatne edukacije, a negde najpoželjniji način, mada je pitanje koliko je realan, bi bilo angažovanje saradnika iz oblasti likovnog u predškolskim ustanovama. Ne samo zbog podrške radu sa darovitom decom, nego zbog celokupne podrške razvoju predškolskog deteta koje ne mora imati posebne darove i sposobnosti u ovoj oblasti, ali negde prirodna razvojna karakteristika da deca vole likovni medijum izražavanja u tom uzrastu i da im svakom detetu podrška ovog tipa bi bila dragocena. Ovo su neke preporuke struke. Drago nam je što smo imali priliku da ih pred auditorijumom podelimo i iznesemo i da možda kroz ovaj mali prikaz pozovemo i kreatore obrazovnih politika da razmišljaju u sličnom pravcu. Hvala vam na pažnji.